Manastir Kaona pripada eparhiji Šabačkoj Srpske pravoslavne crkve. Nalazi se u Posavo Tamnavi, u opštini Vladimirci, u ataru istoimenog sela. Manastir predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture. Manastir je nastao u 14. veku, a prva crkva sagrađena na ovom mjestu datira iz druge polovine 11. veka. Prema narodnom predanju, ova svetinja zadužbine Ikonije, sestre Miloša Obilića. Predanje kaže da su dve Miloševe sestre, Ikonija i Vida, pratile brata na Kosovo. Kada su stigle do ravne livade, iznad sadašnje manastirske crkve, Ikonija ode i donese bratu vode i vraćajući se reče mu: "O moj brate, što dobra konja videh, još da je sedlo prema njemu." U narodu je pod dobrim konjem podrazumeva se mesto gde bi se mogla crkva sagraditi. "Blago imamo, sestro," odgovori Miloš, "pa mu načini sedlo, a kad se ja vratim sa Kosova pomoći ću ti ja." Miloš se nije vratio. Ikonija je sagradila Kaonu, a Vida manastir u Vidojevici. U prvom srpskom ustanku manastir Kaona je imao vidnog udela. Kaluđeri su učestvovali u borbama, a manastirski konak je bio pretvoren u bolnicu. S obzirom da je u crkvi bila smeštena municija za zapadno bojište, bogosluženje se obavljalo u jednoj sobi konaka, koja je pretvorena u kapelu i posvećena Uspeniju presvete Bogorodice. Sadašnja manastirska crkva posvećena je svetom arhangelu Mihailu. Podignuta je u vizantijskom stilu, na temeljima stare crkve 1892. godine. Zidana je ciglom na kamenom temelju, u koji su uzidani svi spomenici sa monaškog groblja koje se nalazilo u manastirskoj porti. Manastirski zvonik udaljen 20 metara od sadašnje crkve. Pretpostavlja se da su se do 1911. godine, kada je zvonik podignut, zvona nalazila u kubetu crkve, iznad zapadnih vrata. Svakog jutra i večeri 3 zvona različite veličine pozivaju bogoslužitelji na molitvu i duhovno uzrastanje u Gospodu. U Prvom svetskom ratu zapaljena je crkvena arhiva i odneta su 2 zvona, a crkva je mnogo stradala. Posle Drugog svjetskog rata, u kome je manastir bio neka vrsta prihvatilišta, crkva je bila u lošem stanju, a zakonom o agrarnoj reformi oduzeto 120 hektara manastirske zemlje. Velika obnova ove svetinje započinje postavljanjem oca Teofila za starešinu manastira 1962. godine. Ovaj veliki duhovnik je bio i vođa bogomoljačkog pokreta u eparhiji Šabačko-Valjevskoj. 29. avgusta 1992. godine proslavljena su 2 jubileja. 600 godina od manastira i 100-godišnjica sadašnje manastirske crkve. Svetu arhijerijsku liturgiju služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Pavle, sa 2 arhijereja, sveštenstvom i sveštenomonaštvom. Veliku ulogu u obnovi i uređenju manastira imao je također njegov iguman, Milutin, koji je 2003. postao vladika australijsko-novozelandski, a 2006. kada je došlo do podele eparhija Šabačko-Valjevske na eparhiju Šabačku i eparhiju Valjevsku, vladika Valjevski. Posle Milutina Kneževića starešina manastira je postao Arsenije Cvetković, koji je poginuo u saobraćaju do oktobra 2013. godine. U manastiru Kaona se kao velika svetinja čuva delić moštiju prepodobne majke Paraskeve.